سلام و درود به پایان به مردم سربلند تاجیکی عزیزان. خب دینا ما در یک نوار روی کردم، نواری عباس غرمی اتوید داده به بابا بسیار گپای قبیه گفته، نمیدونم خیلی چی بگم. برادر عباس غرمی را حاضر که مردم غرم ده عباس غرمی بسیار پاپولار نشیدگی معرفی میکنه مردم غرم. در چهره عباس مردم غرم تصور کنید. احسن با شما برادران. خب بابای قندتون اگه جای بابای قندتون اصلا مرم یک رگم یک اولادم یک ریشم ای غرمه. خب یک ریشه دیگرم پدر و مادرم از نورآباد طرفی یخچ زمانک خب دره و مینه دره و از همونجا هستن. و اگر گذشتگی ها رو فکر کنیم گذشتگی دو طرف تا با سری خسار رفتگیم و من در وحدت تولد شدگیم. در هم شبکه های اینترنتی برآمده سی حاضر خطلانی و غرمی و بسیار دیگر چیزا برآمده و فکرم خوب نیست. من اصلا خودم رو تاجیکی سربلند میگم و ای دفاع ای تاجیکستان میکنم و ای دین مبین میکنم و همین خیلی گفتنی هستم که تمام مناطق تاجیکستان عزیز را چی در غرب چی در بدخشان و زرافشان و کولاب و خطلان من انشاءالله به امر خدا میتونم برام خیلی سخن بگم با سری بلند و فقط حجت و رقم و دلیل قطعی. مرا اصلا در زادگاه هم قراتگینی میگن. خب سال 1976 وقتی که من 15-16 ساله بودم ای اوچیلیش پراکتیکا غرم رفتیم. پاسیولکه بیناکاران بود، نه بلکه شهرکی بیناکاران شده بانه میدن شهرکی سامانی چیشی اصلا همو پاسیولکه بیناکاران ما ساختگیم. مردم غرم سربلند همین باباش پاسیولکه بیناکاران ساختگی های فقط وجود رقم و دلیل قطعی با شما میفهمونم. و بعد پاسیولکه بیناکاران دهه یلدمیج خب دهه نوده را برا همراه کلانه نوده بالا برو خانه های کرپیچی هست. خانه های کرپیچی که اصلا من بابود با مردم غرب خانه های کرپیچی ساختگی دادگیم در همون دوره شوروی. حاضر مردم غرب شنبه دا گرمید میکنه خانه میسازه میتیه با این مردم. احسن با شما خیلتون گو که این بابا همین عمرش هم خیل گذارون برد. زمانی ما با شما را خانه میساختیم در غرب در دهه 90 با عید فقط حجت رقم و دلیل هست. خب دوره جوانی 15-16 17 ساله بودم. در ایامی 30 سالگیم 35 سالگیم با مردم سربلندی غرم با وادی قراتگین گومانیترنی پاموش میبردیم. کی میبردن؟ باباش کم از پول منقطی گومانیتر پاموش روغن میبردیم، آرد میبردیم، چطور میگسته میبردیم مردم غرم تقسیم میکردیم. امروز مردم غرم خدا دادایتون خوش به حالتون. فقط یک عباس غرمی را میوینو
дарақи бобо фақат наворҳо мекунем ва гап мишоншин метиҳем. хай ки чӣ бугам, фақат дашном ҳақорат. вақте ки шикамча сер шид ку, шикамча сер шид, баъд вақтон хуш мешавад. вақте барои орд мардуми ғарм да мебурдум, ман орд мебурдум, валлоҳи қасам айтори пулман ҳамуҷада оли ман наворҳо мекунем, бисёр агар лозим шавад ба мардуми ғарм тақсим мекардем. ӯ рӯзҳора худо ҳеҷ вақт набиёра. мардуми ғарм мара қаротагӣ меган. пас ин наворҳои мисол чӣ бугум, охир шӯхӣ мекунед ё ки дар асл мекунед? аббоси ғарми худо ба аббоси ғарми шифо битиҳад, шифо битиҳад. охир агар шумо ин қадар шермарден, ин қадар мисол ҳаваси қизиқи гӯш кардан дорен, мисол баҳси мисол ду бародарро фаҳмидани ҳастен, биёина гап зан, занг бизан. ман ҳамин 24 соат дар сиярён да 103 фаҳмиде, занг бизан, биёрен аббоси ғармитона гуфти ҳамо наворҳои худо бини ба бини қатишон гап занам. фаҳмиде бародаро, мо бояд ҳамчун бародар бошем. фаҳмидӣ? ман аз ин шабакаҳои интернетӣ валлоҳи қасам дирам ва кор намекунам, шумо қатъан намекунед. як дирам фоида нест ба ман. ман як шавқу завқи гапзанӣ дорам ва дар ҳамун давраи шафёрим ҳам гап мезадам, дар давраи аскарӣ ҳам гап мезанам ва ҳозир дар ҳамин давра ҳам гап мезанам. ҳаққа мегӯм. фаҳмидӣ? ҳамин бобоҳо дар ғарми кор фаъолият кардагиҳай. бирем бипурсем ва бишинем қатиб бобои аббоси ғармӣ хай навор кунем, сухан кунем ку чо шумо хел мекунед? хай ва як фикр мекунем ки ва як инсони касалиай чун сароай чо хелш мекунед? фақат дашном ҳақорат мекунад ва шумо бифаҳмед ки уморо дигар ҷорам тамошо мекунад. шумо нисбати ҳамин бобоам хай иззату ҳурмат дорем, хеле иззату ҳурмат дорем. мардуми ғарм мардуми меҳмондӯстдорай, мардуми бободӯстдорай, мардуми бо фарҳанг бо маданиятай. шумо чӣ хел мекунед? кӣ боша хеле гапҳои қабеҳ мегӯяд, хеле наворҳои қабеҳ мебароред? барои чӣ? сабаб чи ай? агар ҳазорҳо савол дошта бошед, оиди наворҳои ман ба шумо сухан мекунам. ва он шахсоне ки комментарии бад менависен ку комментар менависен, як дина комментар менависа бисёр гапҳои як гап зад, ба ман номерои телефонро мондамуш, дина ҳамин чида наворуда мондамуш. гуфтам ки 4 минут пеш ту инами комментари нависам, ҳозир менами ҷавоби комментари тара метам, номерои телефони ман мебурад, ту вай ки телефон ки мо суҳбат кунем. чиш бугам, гуфти ҳам блогер ҳамо ғелапака набро ман суҳбат накард, намедум чӣ мехоҳам. хай таваккал шум ба Аллоҳи пок. маханд ай навҷавон зинҳор бар мӯи сафеди мо. маханд ай навҷавон зинҳор бар мӯи сафеди мо, ки ин барфи парешон бар сари ҳар бом меборад. зинда бошед.